Ni sai tong nai ro borok saya je Roman ni sanai ro borok saya ang hai ni bangino gumni script use khai di ni sajak college sing khai dong Tripura University ni je college dong aro BA o je kok borok nanai ro Bangla script by tai Roman script by prosno student rok je script by pansiu Tripura Government Education Department college o kaisa survey khai pro almost 99% of Roman script by sing sini curai ro nangkai tabu sini beskango tahu jeu bong tongman seng RTI khai kya buka tapok somir befeka pokorong ini ko tahu heading charge takok somir bai ang besek RTI bunyok khai di nai cin thani babang mugotu Asiati norok Bangla bai je boisa bongmani official order datong gerei norok je Bangla bai simi question khai de kok borong ni order datong gerei CBSE wo kok borok habai thangmani yagulo CBSE song sihorka state government no aroni language ni convener CBSE ni kai ang somir bai ang jeng kemni script bai no khlai ro ka puja ka Roman bai khlai ro borok posia Uloka state government opinion na haru. Ga state government tam saka as per government policy Bangla script by question nang tung. Jeng hai RTI klai ba. Gerei there is no government decision. Okay? Jeng ora ukil kama tongo. Case kana ba? Noro klai me kan klai ane. Why should our next generation suffer? Also right up. Ang thangay Malaysia Don Bosco kabang jaga kokdam CBSE nor kubong sa kok borong naya hanso script ni problem hanso ano je 2015 no Professor Anjan Kumar Ghosh kok borok department khulogi amano ni sapro ani bekha tong thaka haipano bosao script kai ni so ang bona pro saka ang kene script no manu kene script bai klai question thaja amon yagulo 2015 ni simi kok borok department khulogi dikha biogi dikha 2023 college o chini bororo 18 jona assistant professor kok borok mang tabu kok borok poina ni wansarok point se phone khai tamni bagai kok borok rang hapka PGT recently iko hati barsa sang kana BEd je pori dai rong ni bagai tai baisa obo kha basa mani ko BEd to alka language English Bangla ni pedagogy tongu BEd to ko borni krai ang dinma by education department anan namma head no diginai obo khlai di ni khlai jaka so BEd khai ro tabo kok borok language pedagogy nai manna ani argument khai PGT kok borok na unang BEd gana ha bo body of kok borok pedagogy si pori ang kai bo bhai kok borok thulna ba ei om hai ke sep nana ni tabo ekaloi bo tongu tai tam tong obo ekaloi bo gai school CBSE school Kendriya Bidyalay aro kok borok phungding sadi Tripura bo sep manai ani tabo kok borok samir around 400 plus MA kok borok khajak tung kai sep to sungse mas nam nai le jil khobi yo jaga o tho ang abo hai lai buma poriria ang je lai buma porir makai ang oro basa jak ani thinang biang mong nai uklom ni kok sai jeng thanglia uklom nasi ka hani gangkai nengai beskang nuya hakorok laisina past is past future tam nai sengaw manasing ani thidango ani student ro je poria sose hu Bangla bai no sike sawata hani nengpo pori ini semua ngai haini bagino tiniti salo gangkai sun bokhau boklainai ang tini pungo muya bai sikamuk
kisa awan dazak risum kolom abo bai ingyang ni se bo banda kisori chai pai ngai ang se ani survival no ensure khaya kai bui khaya le ngai haini baga sun khoroksa je japhana asuk jang thong chung kok mati sanai onimes bo thanga angbol tini hna nei dongase ang to boro college pori dopro bo neriso pori dopro boro sini boro beban no ready khai dikha bori khumul no ko ei somir bayang ti sari omno bo nei ti saya ko wanjai bai to tongo no roman at khai de di nei sajak bono saya ngai nini borok je thangnai ang khlainai hini hini se khlaya kok khatinani ai bai kok pori rejangnani nin sai ro poria script ni bagai ADP 2020 clearly sawo je mother tongue by leng obok ma pori nai ngai a script kok wa je script ni bagai che ani sai ro pori na soyang kai abu boroni ain ba omo wan suk tai do immediately sung omoma khlainai je UPSC language paper Manipuri 8 sidilo habjak haipana aro tomnai naga nini kukiro borok language paper naya first second beba school CBSE school kok boroma nai third chiri je tau poli tomnai ro borok sak thari ma poli na chini serai ro polia ang 1985 ni simi pren payo ko monos ani student 10 minutes elapsed. Yes, monos ani student. I taught him in class 7. You are on extended time. Yes. Angai serai ro ma pori nai admission jora kai hor sal ang phone mon photo thango yango thango phone number ikao admission prukai ga basa guardian phone kayo hai class 12 ni porikha se paya bhai entrance ke pai khasa ni no gang sata alchoi ye pela alisa ga hai ni bagino Tripura University wo je IMD porina ni one sok tomai do general test general ability test koro se admission na jago any school, any organization, career counseling, please take my phone number. Anything you want to know about career, I'm available 24/7. 98 621 60055. Belai-belai kena hambai. Oro kai pok mas apa